Seoske sportske igre šesti put u Srbiji i četvrti put u Ćupriji. Može se slobodno reći da se ova popularna manifestacija afirmisala u moravskim selima, gde sada dobija svoj pravi domet. Ovu konstataciju većine naših sagovornika odličnom organizacijom potvrđuje mesna zajednica Supska, koja je igrama dala poseban pečat, podižući ih na nivo više od sporta. Drago mi je da se okupio veliki broj građana. Nadamo se da će da bude danas fer i korektna borba u svim disciplinama. Nadamo se da ćemo da osvojimo veliki broj bodova i plasiramo se u naredno rugno takmičenje. Pa potrudili smo se da napravimo onako finu organizaciju, da imamo suncobrane, šator, muzikicu, napravili smo gulaš gde mogu svi ljudi posle da se posluže, besplatno piće, lepo vreme i nadamo se da će da bude sve tako do kraja u lepom I u kojoj ćete disciplini da pobedite? Pa ne znam, vidjet ćemo, imamo 6-7 disciplina ovde, nadamo se da ćemo da budemo dobri u svim disciplinama. Sad u nekoj kojoj ćemo da budemo baš najbolji, vidjet ćemo. Sportski savez Srbije je glavni organizator. Prema rečima njihovog predstavnika zaduženog za regularnost takmičenja, cilj igara je postignut. Širom Srbije uključuje se sve više sela, sve više takmičara, a za ovih 6 godina sport i fizička kultura doživjeli su svoj procvat baš u selima koja su bila organizatori. Znate kako, nama je cilj kao Sportskog saveza da se malo sela živnu i nije bitno što da će biti pripremljeno, nego da se ljudi malo skupe, između ostalog i druže, pa da tu nastane jedan takmičarski duh i da pobedi ekipa koja će da ide dalje, naravno sa ostalim ekipama i takmičiti. Naravno i nagrada će biti pobednika, na kraju biće sportski teren, rukometni sportski teren koji će Sportski savez finansirati. Takvo mišljenje imaju i predstavnici Sportskog saveza Ćuprije, koji su svojom logistikom i ljudstvom na terenu od prvog dana ove manifestacije. Pa dobro, svaka organizacija je samo po sebi teška, ali pružili su dobru saradnju, tako da smo se uigrali i mislim da je organizacija na nivou. Već je spomenuo ove sad novina, šatori, muzika, sprema se gulaš, onako privlači ljude, dobra zabava, mislim da će biti dobra borba, imamo 4 sela koji učestvuju. Nije ni cilj tu neka, ne znam koje takmičenje, više tu druženje i zabava, da se kroz to i ljudi aktiviraju ti nekim sportskim igrama. Krajnji benefit je popularizacija sporta i fizičke kulture. Učešćem u ovoj i manifestacijama sličnog karaktera, opština Ćuprija vidi mogućnost promocije sportsko-rekreativnog, manifestacionog i verskog turizma. Ovakav predan rad prepoznat je od mnogih institucija državnog značaja, pa je Ćuprija redovno na mapi raznih dešavanja sličnog karaktera, o čemu govori i Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice opštine. Pored takmičenja meštana u ovim igrama, mi negde pravimo jedno malo takmičenje između sela. Ove godine Supska to radi i koliko ja mogu da vidim pred sam početak da je to selo dobro radilo i ovom prilikom bi stvarno pohvalio mesnu zajednicu, vidim da su dali maksimum i sada u ovom trenutku su na najvišem nivou, na najvišoj lestvici, ali vidjet ćemo, bavit ćemo se ovim projektom naravno i sledeće godine. Opština Ćuprija kroz Sportski savez Ćuprije podržava sve to. Finansira, naravno, daje logističku i tehničku podršku i to će da bude i u buduće. Šta je u stvari suština i negdje, da kažem, mini zaključak? Postoje veliki broj projekata i veliki broj aktivnosti koje mogu da se sprovode na teritoriji opštine Ćuprija. Mnogo je važna ta inicijativa, sad radi se o meštanima, mnogo je važna inicijativa meštana sela ili građana Ćuprije. Postoji mnogo prostora za razvoj na bilo kom novu. I ona je jedna vrsta razvoja. I ovo na jedan način daje i podiže kvalitet života u selu. Sada ovom prilikom je to kroz neku fizičku aktivnost, ali postoje i druge inicijative i postoji veliki broj mogućnosti i veliki prostor za razvoj na polju i kulture, i sporta, i očuvanja nekih tradicija, kulturno-umetničkih društva. Supska je podigla standarde organizacije. Narednih godina očekuje se učešće i ostalih mesnih zajednica, jer, kako reče zamenik Vasiljević, meštani sami treba da prepoznaju svoje želje i mogućnosti. Mi smo tu da takve stvari podržimo i damo im na značaju. Benefit je zajednički. Upravo to desilo se na seoskim sportskim igrama u Supskoj.